وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وأجر الله تبارك وتعالى size bir zarar yetirse onu özünden başka qaytarıp başarmaz. Ve eğer Allah tebarek ve Teala size bir yaxşılık getirmeyi istese, pes on fazlı keremini ayırıp bilecek yoktur. Allah tebarek ve Teala öz fazlı keremini bendelerinden kime halasa şona yetirer. Ve Allah tebarek ve Teala gafurdur, bendelerini mağfiret eder ve rahimdir, bendelerini öz rahmetine duş eder. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. Sen ayt ey adamlar, tahqiq sizlere öz Perverdigarınızın tarafından hak bolan din geldi. Pes her kim hidayet tapsa, pes ol adam özü için hidayet tapdı. Yani hidayetin neticesini özü görür. Ve her kim gumrah bolsa, pes şol adamın gumrah bolmağın zereri özünü bolar. Ve men sizin amelinizi saklayan vekil değildirim men. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. Ey Muhammed, sen özüne edilen vahye tabi bol ve sabret, taqat getir ta Allah tebarek ve Teala'nın özü hükmetýänçe. Ve şodur hemmeden hemme yaxşıraaq hükmetýän. Bismillahirrahmanirrahim. ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. Alif, lam, ra muteşabih ayetlerdendir. On manisi Hudaý bilen Hazreti Resul-i Ekrem'in arasındaki esrarlardandır. Onu faqat Hudaýa tavşyrmalydyr. Şu Kur'an bir kitaptır ki ayetleri muhkem edilendir. Yani şonda hiç tağyir ve tebdil vücuda gelmez. Ondan soň tefsil bilen roşan beyan edilip aydylandır. Hakim bolan her bir zatdan haberdar ve agah bolan Perverdigarın tarafından nazil edilendir. ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. Siz Hudaýdan gaýryga ibadet etmäni faqat bir Allah'a ibadet etsinni. Tahqiq men sizlere Hudaýyň tarafından gorkuziyan ve cennet bilen buşluk berýärdir. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. Ve siz öz Perverdigarınızdan mağfiret talep edin. Ondan soň Hudaýa tövbe edin. Ki sizleri bir tayin edilen müddetçe yaxşı suratda yaşadar ve ziyada yaxşı amel etýänge ziyada fiýle gader. Ve eger yüze vurup haktan eraz etseňiz, pes men sizin üçin ulu günüň azabyndan gorkýaryn.
إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. Hemmelerin qaydyp barzak yeri Hudaýyň tarapynadyr. Allah tebarek ve taala hemme zada qadir we başarýandyr. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. Agah bolun tahqiq ahli Mekke qalplarında kofurlarını, nefaqlarını örterler. Ta Hudadan gizlejek bolup, agah bolun olar libaslarını, başlarını örten wagtlarına Allah tebarek ve taala olaryň basyryp gizleýän zatlaryny we aşkar etýän zatlaryny bilýändir. Tahqiq Allah tebarek ve taala qalpdaky esrarlary bilýändir.